berbagi kebahagiaan dengan kita semua. Kedua mempelai pada hari ini begitu cantik, ganteng dan gagahnya. Bismillahirrohmanirrohim. Pun sampun. Bismillah anu jadi pamuka langkah. Nu arum di papak arum. Anu wangi papada wangi. Dinten ieu niti wanci anu mustari. Ninggang mangsa anu utama. Anaking jimat awaking. Anu sejang hiji ngajatuh kerami. Mugia kenging kasalamatan. Anu asih di duniana. Anu asih di akhiratna. Bagja anaking. Haturan wilujeng sumping. Tawis pangbagea. Prosesi mapag panganten. Diserengan ku lingkung seni upacara adat. Rahayu Pasundan. Kum sampurasun kanung hariung dawiri kanung alinggi. Kempring hariring mapak nu samping keprang halang mapak tandang. Jadi kabudaya Sunda khusus mapak panganten kreasi. Rahayu Pasundan sejadi kawita. Iya. Sakedapsun ku abah urang rajahan heula. Wilujeng rawuh, wilujeng tebang kasep tulis anaking incu abah. Mugi ieu acara aya dina kalancaran tur kabarokahan. Sampun wa apunten manawi tatamu saha rumaos wa geleda sakedap antosan heula wa munut kasa leraihna sejak ebarkeun bewara ka cakumna bala area pun sampun sumping duh aca kalut kalabding dergening rara meken pramiang rapa baten ur payung rabu kakeun ur payung rabu kakeun ur payung rabu mencet ledra ing mampai anu disebat perwira pahlawan pembela nusa satria andalan bangsa kebudayaan kesenian jasana sanes rumaya komodi anggo hiburan ngarakeun keduluran wayang mata hayang maneh
nya maklum mari abah mah atuh da keur mah geus koplok abah teh kolot. Nah nya maklum aing geus kolot mah mendingan sok sagala aya sun. Nah incu abah anu kasep anu geulis jeung sumping Aipan teh Amel ti abah ti uwa sapara kanca sejang ngahaturkeun semua pangabaktos. Meni kasep meni geulisnya ni kayung-yung jeung sumping kasep keke seperti ada yang poho abah teh ya. Teh kela-kela ari ikat aya ikat aya enong aya di Solendang batu ali aya dipake tarumpah aya naon atuh cicilan kompor aya geus dibayar naon atuhnya ke inung budak abah teh si Samu inung budak si Bebem si Anjeli nah cing mana kamu mana Abah mana kemana siapa iya kamu come here jangan dulu janganlah diganggu biarkan saja bila ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkan dulu airnya sebening kaca bila mata tertuju pada gadis pendiam caranya tak sama menggoda darah lincah jangan dulu janganlah diganggu biarkan saja biar duduk dengan tenang senyum dulu senyum dari jauh kalau dia senyum tandanya hatinya mau kalah kapali dia tak acan ayah nyawer embu ya bila ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkan dulu airnya sebening kaca bila mata tertuju pada gadis pendiam caranya tak sama menggoda darah lincah jangan dulu janganlah diganggu biarkan saja biar duduk dengan tenang senyum dulu senyum dari jauh kalau dia senyum tandanya hatinya wow nah ambuk wabade teteangan tehnya cek kelapa nyeri cangkeng urang teh yang kesayang sarua abah ge hambu sarua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Rahayu Pasundan. Makasih. Lebih meriah lagi buat pengantin kita. Alhamdulillah Abah, haneuten sekali ya. Abah, iya ambung ada kumaha? pepatah mengatakan Abah, Oh iya boleh tak dong. kenal maka tak sayang. Iya betul. Ambu mau kenalan dulu boleh? Betul ambu betul. Boleh. Siap. Punya pantun Abah. Sok. Kalau tuh ini nah. Sok kumaha. Sayang apa Ke ujung berung makan ikan asin. Cakep. Asin cucut sambal balado. Cakep. Perkenalkan nama Ambu Yasmin. Oh cakep ya. Nama asli Yanto. Atau muka kenjoker Ambu Mampun. Yanto bedog Abah. Eh Abah. iya Ambu. Hari ini Ambu sedang sekali Abah. Iya Alhamdulillah. harus.
Iya Ieu teh anu sama. nikah teh wargi Abah. Ih, Urang silaturahmi ulah ka panganten hayu. sok mangga mangga. Teteh. Kumaha damang? Alhamdulillah. Teteh. Iya. Ambu mau sama. nanya dulu sebentar. Gimana perasaannya hari ini Teteh? Deg-degan. Harus Kan senang, udah akadnya bahagia. juga Teteh. Deg-degan apa lagi? Jangan dong. Aa, Ih, gimana setelah sok, udah sok. sah Aa, perasaan Aa? Senang bahagia. Seneng bahagia. Penonton, biar pengantin lebih senang sama bahagia, kita kasih persembahan setuju? Setuju Ambu sok sok. Teteh Sok. boleh ditamut dulu si A-nya? Boleh. Terus di ACC ku si Teteh. Ayo Aiban, ayo. Tepuk Aiban. tangan dulu dong buat pengantin kita. Aiban si keren ya Incu Abah. Apa? Aduh. Yo, Apa? kumaha? Urang jieun tumbal proyek. Oh jangan dong, itu Incu Abah. Hayo. Dijiwir telah. Saha ngaranna A? Ipan. Irfan. Ya, Irfan. Oh bebas, senahnya tenan naon. So. Tong tegang atau kewet tegang mah Latihan penting. dulu, Akan Irfan, sarua boga latihan gantungan dulu. kunci. So. Muhri mah ieu mah hiburan, siap. Nayaga siap? Kita kasih persembahan buat pengantin. Boleh. Teteh, regepkeun cara nanya tutorial ti Ambu. Hayu. Yang kanan. Kanan. Mana yang kanan? Yang kanan. Tangannya di pinggang. Pinggang. Yang kiri. Mana yang kiri? Yang kiri. Tangannya di Kaku kene Tong Ambu didinya. maklum kaku kene. Iya mah bubututan. Nya majun ada mah Ambu majun. Dinu cangkeng WA. Sok atuh. Siap Nayaga? Siap kamera semuanya? Tinggal di kiri kanan banyak kamera. Kalau nggak kuat lambaikan tangan saja. Iya. Oke? Hayu Nayaga siap? Ayo, sok. 3, 2, Wah. hiji. Muter tak muter. Muter. Eta muter. Muter. Eta Muter. Muter. Eta Sampai bawah. muter. Muter. Ayo Muter maju. Maju. Eta maju. Mundur. Eta mundur. Maju. Eta maju. Mundur. Eta mundur. Lele. Kade sawan Incu Abah Ambu. Apa? Hareras kena ibu jangmanya. Ayo. Kumaha rasana? Lulus teh. Leles. Tenana udah kula laki leles banyak. Engke we heras-heras sama ku si Teteh. Tepuk tangan dulu dong buat pengantin kita. Masya Allah. Tos wanterannya pemirsa. Teteh hapuntennya di cobian lagu Ambu. Ya. Bah. Iya Ambu Bini kumaha? kabujang waktos ya Abah. Hayu orang godril we Abah. Aku rilkeun we atuh hayu Ambu hayu. Ulingsir mepagendang alenteng Nupangantin Ulingsir mepagendang Soksin kaponderian Ulingsir mepagendang alenteng Nupangantin Ulingsir mepagendang Dasir kaponderian Payung Tantu, Payung Pajajaran. Silokaning hidup kuku. Payung Tantung, Payung Agung. Pajajaran anyar catur jiwa. Ayu Pasunda Magelaran Rahayu Pasunda Magelaran Lanjutkeun seni tuturunan Lanjutkeun seni pangwangunan Rahayu Pasundan Magelaran
Ajarkan seni tuturunan, ajarkan seni pembangunan. Wilujeng sumping, wilujeng sumping, haturan wilujeng sumping, wilujeng sumping. Pengantin bahagia datang, bahagia datang. Wilujeng sumping, wilujeng sumping, haturan wilujeng sumping, wilujeng sumping. Sumangga lingki, sumangga lengga, panganten sumangga lingki, sumangga lingki. Wilujeng sumping, wilujeng sumping, haturan wilujeng sumping, wilujeng sumping. Bahagia datang, bahagia datang. Wilujeng sumping, wilujeng sumping, haturan wilujeng sumping, wilujeng sumping. Sumangga lingki, sumangga lingki, panganten sumangga lingki, sumangga lingki. Persembahan Rama Sinta. Anaking jimat awaking lamun asih mari mami ireng mencuh kegedonan aja ganti ngatarani
barudak siap-siap. Siap berages di persembahan Rahayu Pasundan. Siap-siap. Mugianya sini. Siap. It's lilin Aya geulis aya. Didorong-dorong geulis. Dibantun Dibantun ka mana? Bapak hajat anu bagus Aya. Dibantun Ka mana? Kasuka jadi api si dunungan samar kadukan soisna aduh tengah jadi
barudak, hayu barudak. Rahayu basudan. Ayo barudak guys, kemon. Ayo. Ye, yo. Ayo barudak, ayo urang amitan. Ayo. Wilujeng Kasep, wilujeng Abah bade amitan. Kasep geulis mugia bagja salalawasna, mugia bagja salalawasna. Ayo ambu, ayo barudak, ayo urang amitan. Sejak mentangkan rumah aku mugi Gusti nantayungan mamang lengsir sajarek amitan mugi apanjang apun Ayo barudak, ayo. Dikatu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Rahayu Basudan. Rahayu Basudan sejak paling meriah untuk upacara adat Rahayu Basudan.